Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, амансыздарбы? Бүгүн 7 март 2025 жыл. Нокатта сіздерге буйруса ушул жемиш базарга кирип, сүзмө, курут, сүт, чөгөлөрдүн баасын буйруса билип беребиз. Суроолор өтө көбөйүп кетти. Чалып дагы ошо сүзмө, куруттардын бааларын билип берчи дейт. Мына ушул жемиш базарга кирип буйруса тартып чыгарабыз. Бул жерде кой ети бар, кой ети 650 сом екен, тугандар. 650 сомдон екен. Ушул жерде не болсо тугандар тартып чыгарабыз. Бирден лайкты басып коюңуздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, достор менен бөлүшүп буйруса ушул биздин каналга сөз катталыңыздар, сиздерге пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Бул жемиш базарды барыңыздар, жакшы билесиздер. Ассаламу алейкум. Канча экен асылдар? Канча бул ака? 1 кило 650 сом, 600 сом болот. Çocuk aşağı bölüşü 550 сом болот. 550 сом, ажа. Колдоңуз берсин, Мына майдаларычы? O da 100 сом. 100 сом, O da 150 сом. 150 сом. Колдоңуздар берсин. Ассаламу алейкум. Шеф, канча экен салаттар? Салаттар 200'dan килограммда. 200 сомдон килограммда, ажа. Колдоңуздар берсин. Жакшы беже? Канча экен булар? 200'dan. 200 сомдон, Колдоңуздар берсин. Бул жерде мына несі кайсыл экен? Ассаламу алейкум. Досым, кандайсың? Жакшы иштер болдубу? Канчадан булдат? Болгарскийлер 250 сом, бадырыңчы? Agashni 2. Çöptörçü 20 сомдон. Налчы? 140 кла, тартта дейт. Биз нал сүзмө куруттардын баасын билеличи. Ой. Мына тугандар. Gel. Ассаламу алейкум. Канча келен бул куруттар? 600 somdan kilosu. 600 сомдон, Каяктыкы бул ака? Mono köşbelli odamlar gamat o kayak. Нокаттыкы экен, көрөчү. Нал эмне бул? Канча бул? Курут аталанын таяры 150 сомдон дейт. Чоң курут жака? 650 сомдон. Шеп, комментарий эме болду да, мисалы, сүзмө апарсак, сүт апарсак алабы экен дейт да ушул жерде. Olmaz ekan deyip. Şu алабы экен дейт. Oladi. Канчадан болот эгер сүзмөлөр? 80'dan 90 geçe olmuş. Сүзмөнүбү? Сүттүчү? Sütler bilmiyorum kaç. Kurutçu? Sütler 455 olmuş. Maydası mı çoğun bu? Maydası. Çoğunlarıcı? Bunların 600 olmuş 650 deydi. Bunların süzme mi? Kança bul? Sütler 110 somdan deydi. Жақсы беже? Қанша екен құрттарыңыз? 600 сомдан, мына чоң кішіне сарылаш, жаңғақчы? 150 сомдан. Мына өрқақчы? 200 сомдан. Охо, бар жоқ бар екен, Мына ол, не мына ол, же? Сәл бе? Қанша бұл? Тартқанда білінеттен, Сүзмечі? Қанша бұлар? 100 сом? 100 сом екен, şu bir paketi. Çoğun kurut yok sizde? Jegenge yok, ezgenge. Ezgenge, jegenge. Bunlar eken, Kança eka bu? 650 Oho, jitmez de koy. Son aytam da, jiti öte sonun koy bu. Benim kişine bizde emnibatlıkta jaylı da. Buna özde bayağı öte жақсы olumda, qaymaq tuğa. 650 dediniz be? Yaxşı. Жаңақтың чағылған жаға? Килограмм 200 сом дейтін ол. Жаңақтың чағылған. Ана чөгө?
Qancha bu? Çöğünün kilosu 800. 800. Oho. Çöğün kilogram 800 deydi. Qaymoqlar yok mu? Qaymoq yok ekan. Süt qancha sütlarca yok mu? Çok. Xudolar versin akalar ha. Ya şimdi ilgilik. Bağlar şu bardığı da bir de ekan tuğanlar. Biz қолдан келишинче bilip ber деген бар бирин сурап тарсак убакыт көп өтпөй кеткен. Мына ушинтип биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Алла разы болсун баардыгыңыздардан.